العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، رسول جاء بكتاب كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها، من تمسك بهما عاش في نور النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما ضل في ظلمات الليل إذا يغشاها. وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، kwezi wakomori watukufu mloharo mazen sananta za dunia, kwezi wakomori watukufu mashujaa mloharo mwe ardhi ya Komori ngamumtosoni hentose ya Kiislam niyo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamshukuru Mwenyezi Mungu, yani hansi namo hata izila nzamba wazinu niwone ya mwana mkomori ya juhe ya hezeji ya mbezi mhunrao yoti haki. Ngamshukuru Mwenyezi Mungu, yani hansi namo hata naonokaya fikra na amini zembio rizendao ni zorifanyao ne mitola rituali yao kaitwenda najaba. Ngamshukuru Mwenyezi Mungu, wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaritia rlomwengoni mowandu wikao ngari wanao shei jihadi fi sabilillah iliri auni yensi ne manati mkomori. Ngamshukuru Mwenyezi Mungu bonlomwengoni lobe yani no wana wa Komori ikao Mwenyezi Mungu hawatia mahaba, Mwenyezi Mungu hawatia irumbi, Mwenyezi Mungu hawanika imani iliwanze yensi ya hao ne mwanansi wa hensi ya hao. Ngamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bonalema femema. Ngamshukuru Mwenyezi Mungu bonalema femema. Ngamshukuru Mwenyezi Mungu bonalema femema. Kwezi wa Komori watukufu, ngamshukuru Mwenyezi Mungu bonahunda wa baba na hunda wazazi na hunda wanruashe na hunda wana na hunda mabani hangu na wanashe wangu ikao wanihimilia ritanganya habazima ilize fikra za ujusa yensine mananti ziheju. Ngamshukuru Mwenyezi Mungu tena wa Mwenyezi Mungu ya jailia yakaya tidungu yesheme tidungu yenzia wekao ngamuamini uka Mwenyezi Mungu ngeradhinio. Ngamshukuru Mwenyezi Mungu, ngamshukuru Mwenyezi Mungu bollo namo nizo nao ngamhezole jimbo la heziwa ne makoko. Ngamshukuru Mwenyezi Mungu wala bollo namo niziwo nao ikasi ifube shwenda abasa shanga miradhi haukaya ngamuamini ukaya ye message ngejo waswili haukaya watende we hansi mishinzi sirija tasiridungu ngapongamu amini tena ukaya heni wakati rijo ulawa izo na izole zitabisha we maadui wa yensi ne mwanansi ngam amini ukaya heni wakati rijo ulawa shangabo wangu wajorengerele. Kwezi wa Komori watukufu handani ngamshukuriyo nibeshele marhaba haina mkomori ulo harma ardhi ya Komori. Ngamshukuriyo nibeshele marhaba haini manansi ulo harma ardhi ya Komori. Ngamshukuriyo nibeshe marhaba haina shujaa watani mwona haya ukozo nezi hunrawe Komori ne mwana mkomori. Ngamshukuriyo ye opposition ikao itendelwa ne mazuki watu wazewa hatu wajomba hatu wananyasi walo harume ardhi ya Komori watsoulala watsousiuha juma hueneza ze fikra mshinzi juma uonesa ye mwana mkomori heli abidianshi. Ngamshukuriyo nibeshe marhaba haina mruwe kao hatanga fikira hatanga mali hasaidia yensine mwanansi hasaidia ze fikra wazima ili rijuse rihashirishe yensi ne mwanansi. Wakomori watukufu yembaye ziyasumani wa amini warambushiwa waono ukaya ye mwana mkomori hesa halamha ye mwana mkomori hesangu kubali lewe inu ukaya kati tayari yake mtwana 2023 ye mwana mkomori hesange tayari edamu yahe itihe noensi ilawe harmaze tabu ikawondo iliyo ye mwana mkomori hesa hajitolea reulo hondani reulo bonze ze fikra ngizo bazima
le suala ngilo dzima yensi hatu ne heju ye manansi ya basauhe ye mwanamkomori hesangu amini ukaya ya adui wahe komori ne mwanamkomori densi ya Faransa ne daula ya Faransa ye mwanamkomori hesangu rambu ukaya ngu amini tena ukaya ye Faransa ne daula ya Faransa yoti manzani wahe mkomori nensi ya komori ye mwanamkomori hesangu rambu shiwa leo ukaya ye mfaransa waye kana usubuti ya jibenumwe jabora jibenumwa ramba ya adui wahatu de mfaransa ne daula ya Faransa ye mfaransa waye kana usubuti ya jibenumwe ya rambi yo kazo rabo kwa jaba usubuti ya hime ya mbeho kazo kweli ye bana mkomori leo hesa ngujue haki hahe hahimi ngwanzo ya irenge hahimi ya itsahe ye mwana mkomori hesa haelewa harambushiwa ukaya zokazi hahorua sha ngojo zamba ya imma uzirenge ya haki haho hausalama na amani ya imma wirenge hamvu ye bwana mkomori hakubaliwa mrongo wa Jamal Abdel Nasser ya baukaya ma ukhidha bil quwwa la yusta'adu illa bil quwwa ye bwana mkomori hesari kubaliana ukaya ngaritowe yensi honga manikao doilio wanama wa Komori watukufu ye mesaji yangu ya leo tikahuja nibeshe marhaba tikahuja nishukurie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nimshukurie ninyi wanadamu ni mawatani mlo harume ardhi ya Komori haukaya ye geste marone sayo usiku wa jana zerongo mazifanya usiku wa jana itongesa ye serikali ne madhalimu wa hensi ne manansi ziwati ya harara kwa na usubuti wafanyewa unafiki wafanya tena ndidiri behe message nambi Asmani na Jaye wa Hamada Shamfi na Belu na msaidie na Fakiri Mdadabi nimwambieni ukaya yenge mfanya ziraji itoti ndizo mazifanya usiku jana bahiti jokata mbanyiti wana haramu na mrejezole kalima ilimwelewe ndonondo yenge Asmani na wena Fakiri Mdadabi na Jaye wa Hamada Shamfi na Belu na msaidie yenge mfanya ziraji itoti ndizo mwafanya usiku wa jana tijokati rejeidi ngoni titahasama hausoni mwako mori kamili ukanyiti wana haramu haukaya haina mndu mna halali utimna haramu ya ustahema kalima hahe mjakau amini ukaya ngamuhimo mbweze hanywa za bakoshi ngamuhimao mbweze hanywa za makoshi za hanyu mabeho kana msihe nje mrongowe na mpareka nganyina wandu waje halafu wandu waparwa mbimbira lingoni mwede mabe wandu kaya kamtina dura mwede ya mka ukubali mrende mkafikia wandu kana uja Belu ukaufikiri ka wandu waparwa kwa na uja ngabu mlabioni wa rabbil Kaaba emba rasanyi mamloniyo mabao ngamwijuwao titorea hauka rijuwe za hanyu rahamwe jajuwe zorlonizo siti madui wa hensi ne mwanansi kabati wakatenga uzima rajo upulilia mwana nyasi ya seho nziyani afanya rongo zijohu mchonge sato loroho zakli Mwenyezi Mungu yarinika ne strategy Mwenyezi Mungu yariva ne hikima Mwenyezi Mungu yarinika karti tayari size mbiorendao hendelee nsine mwanansi siti ndanyi madinosaur mwajihansi ukaya kamnahula kamnahunwa ikaka mjatonze damu ya hensine mwanansi Belu na msaidie na Jaye wa Hamada Shamfi na Asmana Zali na Fakiri Mdadabi na muone haya bamri yetu hengu wa mrukansi zinyama za peu leo ya utumrambuani wakati wanza mrambueni wahafomuo na karti wa jeni
Hoka Mwenyezi Mungu habokaya lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Zenye nchenjene magawa ya msedi yaoni ya biroya himaili ziraurau tijofiki tijoambaba hainu waone haya baye kaze kweli zija zenrabozo ujitenga ibanu. Hata leo zabarindi ni wako pale jeishi nilazi yeye mwanansi yatigita mke ya mbezi mhozao mkafikiri kwa na huja mkaufikiri ya mkomori kana uso pale ni ya mbezi mhozao mkaufikiri ikari parwa kana huja lewori jori mjibuni remambe nukaya zehanywa za uvundo za hanyu ne makalima ya unafiki ne zenrabo za hanyu. Mwanamme ya ustahema kalima hahe, mwanamme ya ukadhamana nizo yambao, mwanamme ya ujue izo yambao sha nyiti wanadamu kwa jamba mke wanaume watondo wakirimu walole hoka nyiti wanadamu nyiti wanaume nyiti wanaume bwaba ngofanyo politiki ngofanyo siasa bismillah mruhima habezi fuba mruhima haundo arguma za urongoa bobelu wena msaidie na Fakiri Mdadabi na Jaiwa Madashamfi na Dhul Kamali na Mufuti wa Jumhuri amchika ujani mwana seni ukayatiba sambi rambi yo wanruwa sihe wanruwa ja rika hujari mambi yenu kaya wakomori wesang wale mwananyi ngamzijuwa mnonoro mkaufikiri karna wapara hau mkaufikiri kwa nahuja zombili mkau amini ukaya ya kufurumu itimbi ya wensi ne mwanansi zenrabo mambi ya yensi ne mwanansi wowizi mufanya harma yensi ne mwanansi ya violence muifanyili ya yensi ne mwanansi ngam amini yononono ukaheni wakati ya mwanansi ya johunda fursa ya humgabilin kaya jola cha wakati inde mana mwajipermete mseho mabareni mpareze mbane maburunku mahanizo wede waziye owajaza hatu no wababa hatu no wanasho hatu no wanashe watu wachijibu wampareka udora wapara shamli hasara ukanga si 2023 kozi jirio zito ujulwa mtata ya mrende shasisi sikado wandaya si hamba izo rabidi rambi ukayanga amini ukaya yeni ya hatu yotsimbi yawe karanga ukamamba nai haumdu kajele wezora nzori kusudie ngastayariri jeleze hata emri arelewe hauri mwelewe nyinyi tinekeliyo hoka nyika mtina proposition hesa nyizi nyama za peu yani mfanya wao ngamni kwao ordro nemshenza mazi uloho Elize nemna harama ini godo mtarumuoni bajum kubali mrendehe marto ya ufufu wa ensine mwanansi zilingana nanyi yenge mfanya zinraji itoti nizomafanya bobelu na wena msaidie na Fakiri Mdadabi na Jaiwa Madashamfi mwatendelwane mshenza mazi wa Sumani tijokati hasamaha shanyiwa na haramu nyiwa na haramu nika mjistehi bahimge mstehilwa lewetika ujabanu njeri mjibuni nimambia lukaya harimgala wajula wako sahinu gabu mlarioni yenge mpudilio wako mori wajitamka basi wajojata mondani mlalao wajao msasanyani yode heli wando sawaiva zelafusi waivemio sha ngasjohe njeza hokaya heni mfanyao kamtu fanya za usura je population sha heni mfanyao ngamfanyao za
za uhadi ya population ya Komori ngamina tamaya uka enjuru l'autre et population ngajo foroha wallahi alladhi la ilaha ghayruhu ije masava ne mongozi hesa zamba abangari zilindao ya Mkomori ujoro hondani ya jito pareni batino kamzijua leo ngwafanya mastehi leo ngwafanya mastehi hokangwa aminio ya Mkomori ngwa amini toujours ukanyiwa na anya shanyinyigo mtso wanadamu kamtsuku balukaya waundo wananyanyi kamtsuku balukaya wawa mhusuni shanga mwawone yao na uwadharau wakati nda uwo ngammarao ukaga mjua ukaya izo mfanyao ngamdandonai message yangu ya leo sikawajani shukuriyo wazazi nano wa baba sikawajani shukuriyo wanasho hangu nano wanrosha hangu sikawajani shukuriye wanaama na wanasho wangu ikawo wajibu ya dawa rawapara ikawo wajibili wa muhabili wajibu wa muhabili rahabili ukaya wajewa rishilie ukaya wende waishie ize opposition wa waparao wende wawambie sikawajani shukuriye letengwe ne mwana nsi Mkomori ya turao mzinga ya ture binduki ya ture pirizo shaya subuti ya bashe fuba yamba hukaya ikanga minamo izo za hangu ikanga minamo abo mimi nabiri njie ho pirizo aliswali hisidaje na pirizo heka hesafu yeje na pirizo ndami ulo namo sikauta shukuriye wana wa Komori kamili walo harma ardhi ya Komori hukaya ya geste maifanya usiku wa jana mfomonsi ya geste maifanya mfomonsi rakanio ngiyo tarehe ngiyo joholo harma tarehe ya Komori ukaya mhezaleji mjibu mporo maparo mja haina mndu hambezo zimhozao yode maana rabanga tao demokrasi tishia magawa na nyanchenje za kauboboha ukaya haresha rive haiho isho sidisha shaka hamba sikarja para mru harongo ha objectifu saila ikati de zetabu za hensine manansi yabo hena mru hakanadrwa yajitamke zetabu ya zionao hela mru hakanadrwa ya elehe ya fikra ya iwo nao yode mana rambaga salma demokrasi karjako para wandu jerwani ke ordro sita asumani sitima generali si wanansi ritahoza fikra hena fikra njema ilona mwanansi lirumie bahina mwende beka wandu na nyiri salim rambuani tikaujani mshukuriye ni bwa Komori nimbeshele ni marahaba nimwambie ni ukaya za sana za saa tena ngarguzimilia ngarguzifanya uarishi yangu ajuri wona yode message ya hangu ya handani deze shukra ni shukura Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nimshukuria ninyi wa Komori kabili rowalo ndani rowalo bonze uka walo bonze kwa jasaze hazinai jumbo to hashirisha na uhabili na upara hena mndu ya semoroni nishukurie haina mndu wekao hasaidia umonano hunu ufanyishihe ruwasedi ya mali ruwasedi ya fikira kwa johamba wasedi ya mvuu mrishukurie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala weyari hakikisha ravenuliwa ukaya oandu embabiza wandu wede sawe Komorile wo wanutsana damu wansi wandu bukaya ibidi wandu waparwanika confiance hauwa amini kalima wa jumlamba Wakomori watukufu ye preparation yakayafanyi wanifakiri mdadabi na minga mivama na waizo nambao belu na msedie na fakiri mdadabi ye preparation waifanya wajio provoke baya na problemu ili ike sababu warwe wandu hitwa
hawarenge baadhi za wa madhama na wa opposition wawafunge hampango wa nrabo jabo wapanga mpango wa nrabo warenga salami wa mtabanu wa mwihansi rizijua inde mana haini za jiri jana mjohamba zijiri nai hesa ihadafu ya hatu rihifadhie nsine mwanansi wakomori watukufu haswatan de mashababi ikao ngamuamini ukaya idamu yaha nyunge fuku wao jaweza watu zifuku wao ngamuamini ukaya hini wakati mwajo parsta fursa ya gabilongo wanu ganyi tayari mzifanye ngamuamini ukaya haini wakati opposition wajohu mparani ukaya na riseho pareni mjua siha hukati ziono jana ngamuamini ukaya ya hamumlo niyo densi ya hanyu ne manansi ni mtahe ni samaha haini kosei kaondo la jiri kwa juzi informanti haukaya harizo mwanadamu yanzao sinizo Mwenyezi Mungu yanzao nimwambieni ukaya vala rikahanzari wonese yembaye ziyasuma nazali dene maburu mkono wa shenzi wa msigiza ukaya mtidori teziza ba ngari juwa wakati abidiri juhe na wakati abidiri kensi yenge tide maste ya hoa na shohatu nuwajaza hatu ni hifadhi ya hensi hatu njoka mwonoziru aji sha ngari aminiyo ungu hukako laja litsohuwa kokali kali litsohutwa ngari aminiyo babiyo ngarombao Mwenyezi Mungu wananti kamili wakena mo wazione abenge message yangu shukra na himda usoni mwana wa Komori walo harama ardhi ya Komori he jitihadi nezemvu ne zero koma zifanya usiku wa hemfomonti yabira marhaba ndinambiye jaye wa Hamada Shamfi na Fakiri Mdadabi na Belu na Msaidie na Sumani ukanyiti wanaume nyinyi nyiti wanaume nambiye porto paroli wa hao Muhammad Ismaila nambiye ambasadori wa hao Yahya Muhammad Ilyasa nambiye ne mufti wa hao Abubakari Salimani ukana muhimele wao mwambiyo wa Komori yeziroho mbani na muhimele wao mwambiyo wa Komori zanogo mafanya zila mkofanya zabari mlona droit mlibe wandu mapesa wende hahaya wende wako ya zali ili mwone sokange na wandu shanga mjoka uzia wa Komori watisihe honziani watseo pareni wajawambezi waho zao zabarindi ni mnamuzi na mwanzo muhime mreleze ni mdingo himamu ejeleza mwambe serikali ya al-imamu waho nafiki ya serikali ya koloneli waho wizi ya serikali ya fulani waho uchamfu na muhimeleo mufti wa jumhuri wabowe mufti wa jumhuri qadi al-qudat mustashari mkalimani na muhime heli mko Imam Abbas Rabu fundali haji na shioni wa Imam Ghazali Usmani hima leo welezo wa Komori zabari silngoza zajiri ya mfomonti ya mkomori harende mumredo daba zabari muhimu mdobrema zuso wa Komori jana mka ubanda ya mwezi fanya leo mko subuti mjitowe mjemwa ambe ukawi ramba mje digari mzao ni mtije eilo boneyo hawayo madharau no sinzima harumu hizo wakanyitilo mwavishila mroneye haumri dharau ilayo hamba uhara ngaji wahara ukanga mjuwa ukaya ya Mkomori katina ya tojo zifanya wanasho hatuwa ikoni wazifanya riziono waudo wanasho hatuwa dazahatu kwa juhamba nyinyi
kwa johamba si leo. Alors ni wandu mahimilie serikali ya howizi no unafiki no uchamfu nezenrabo nezitobi yambi mbonga nyina serikali na muhima mjeleze leo zabarindi ni magari yakaupulwa majeshi yakautolwa yende azie wakomori watse moroni wajawaishia izo ambi wao zabarindi ni makada mwede mazie ya mkomori yatigia ajitamka yambie opposition ze fikra ya zonao nezimtabishao oboe mnaharamu wa haramaini ulobeti salama ya mziati rongowe amfikiribe se yeswala yangu ngiyo wadhi ngasi tayari mlipari shaka mno porozifanya okanyitsi wanaume ni wano azade no keri mndu mzade raha nanyi kamna porozifanya bofakiri mdadabi bojai wa Hamada Shamfi kwa jamba beru haumsaidie hawasumani niti wanu njo subuti mripare si wana mawatani wa hensi mjemrambie ifasirai roma kwa fanya zila Henry rikauchu wa ukaya niti wanu boko nyihamba rongo mzitimizi areko watende wahunza wadunga woto tuwa ya imamu wahanyu ilo katili mwamba nrabo mwizi no mamba yende imamu apomoro imamu aloja ungojonyi maamuma kiemba zamro mfungu na juba za unafiki mvaya ngomfasiro Qur'ani heheli manzao na ambezo manzao halafu marongoziwa hapo si wajewiri si ambezo ranzao ngamanzo rongoga si wajewiri ngarambezo ranzao na mdambie kalima zimara paro lamba la janrabo na mdambie na bajuhe mundu yambe huka kalima fulani hulamba li janrabo rongo fulani huzamba zi janrabo ngunguri wono injaakum fasiqun binaba'in fatabayanu yabo siubenu shiwa neze rongo ngeri jabanuri zamba kamya paro shiara jaban rajaramo kana mrisami hi baba rangban rabo jamais ukasika rwambiwa kana mwede mahambe hamandawe bobelu yontu kazanrabo bobelu bomsedie bojei wa Hamada Shamfi bufakiri mdadabi izonyi wanyide mazamba ukaya heni rifanyao yapo mna haramu de aramba rifanya mna haramu wasumani alors amhambio mimi kati chaga na morongo banu yokiri rangwe salo harma collectif ngabdoni kwa temu yode hali na muzisemu fiti wa hanyu ne mufassir alquran wa hanyu bikaga de hawo mimbarniri hutubu mbuni kiokaya maudhu ya leo ndongo fulani shizo njuko janabe mikado anzishiwa no Henry mduka rotendeza mru mdo raza kwa mozamindu halafu nyinyi walipo nyiti wanadamu nyiti wanaume zuka mjahanizo abenge tika jamanu njeni muziseni Yesu alea bilinda inu zabarindi ni mwaka hango kana mje mdudi mpuwe maburunku mbwa zabala sifa yoka harilo jeshi la Komori elela zionu mwenziani doka nyinyi nyima burunku nyika mono haya mzoya ukaya nyuni kwa rali mbilina rali kume msiso homa bareni hanawa mezi ranyiro wa mzani roanrosha hanyuro wana asumani ya humru mani harali jana majana maili haurali shihu na rali ziwizili halafu mkubali mfagezo anzao mkaufikiru kawa Komori pia woma burunku wa mezi hamadanyi buma wana ukaya ashe barua kubarama watania ngwajoka henda mfagezo mafanya jana sha wali mteshe yao wajoko juha maudu ikaye mshenza mazi ngujo wade hahaya wade wa mrenge amanzo mfanya gizema afanya jana kamna uzifanya hafuka na ambizio mufuti wa hejumuri nganu uziso fundali haji nganu uziso Muhammad Ismaila anu uziso Yahya Muhammad Ilyasa nganu uziso Hamadi ambasadori mkomarulo Faransa na ambasadori mkomarulo Maroko ikao muhimi na kadhi Sedathman ikao muhimi
ngamshangiria o fujari na ukatili na udhulumi fulo harmayensi ana musole suala inu Zabari limadha Zabari wa udhulumi fule wo wa benuha subuti mabe wandukana mje mlimpele jeshi lila zionrotije halafu keja kabahi wanruwa subuti mwone wanasho hanyu wababa hanyu ngwendo hemindu hata wasilo bana zabili wao mwedima dore wa vuliza magrenade no be hapeta ribo juu mprovoke baya mprovoke problemu ile za nyuzikiri halafu mfikiru kabo mloma laba magongo msojo atezo mrendao warupa go hamandani no rikati gari mnidaoni wa rabbil kaaba isolo maudu garjo mwenesani kwezi wako bwana tukufu msonza ni mwenye furaha niyo hasababu de wana zishenzi msonza ni mwenye furaha niyo hasababu de wanduko kwatina mastehi kwatina adabu kwatina malezi msonza ni mwenye furaha si wakomori robo nzerlo niyo kwa jambanyi mloho ndani hele turu neze njema mwarone sazo usiku wa mfomensi abira marhaba ngari shukuria Mwenyezi Mungu yode message ya bili amombe yararu message yararu ngalibesho wanu ambao hariwa majeshi ngalibesheyo Yusufu jihadi message yararu ya hangu ngani ubesheyo Yusufu jihadi ni mwambie ukaya hazia jeshi ya surveillance frontiere sha sino henda adoba zize mwanansi ya hazia jeshi des frontières internationales banubu mwanzo mfanya rongo omwana mtozijua mwakanza mzie mwanansi hasuifa yokaya ngamzia watijua habaya ka police nationale ngamo gendarmerie chasse de jeshi ngamo imagineyo ya errori no ula baba kwa mufanya ngamo nao ya hasara mwaila baru ibale hakika Mwenyezi Mungu ngamo wanadamu leo wajoko hima wasaidie ukaya zero mafanya zile mfanyando eboro mwabanyi jeshi bokwe hazia hanyu muhifadhia nsine ne mwanansi bomlona mvu na mizinga mana mtozibala mwada maorema wanalejesha Faransa hindi bomlona mizinga mlona mvu mana msalama ngele sola maore marere yendi shanga muhimu mwane nola umlivoni ilimu mhifadhi awada hubungu shole menguni awada hubungu shole menguni halafu ndo hunda wandu webaremela koti uka wakwa hifadhiensi ambazo unambi we mwanama mwanansi hamandami wakwa hifadhia mwanansi usoni mwando swala hiyo yesijirio maore ngawarathinizo yesijirio mwali ngawarathinizo yesijirio nzuani ngawarathinizo yesihundawe mkomori harimwensi yaha ngawarathinizo wanazishenzi wambao hariwa majeshi zano kama zifanya usukwa jana nyima laba nyika mnankili sha msimjeni wazo kaya ekai koloneli wa hanywa sumani wandu mtashahar mwakapu ya magari huono hatowe amri hajuhatawa wallahi athmana zali kajo paro subuti ya hime komori yambio komorukaya na mfanye maandamano hokanga mjuo kaya yengea asumana ka komori bahiwa rojofa pia shagwe tohaba hanu ya jokaya na minga mumlikoni abu mrasurioni ndongo nzima nimwambie nukaya msiparo zifanya msiparo subuti mwambie asumana haka komori mwambie ndukana msopareni bengwe stadium pira ungoro juzi pake match wanduoro hotere wambaza alina dawe wote opposition shawodo wanansi de population ya Komori abaka mjuo kaya usukwa fomansi ya juzi yengea sumani haka Komori
wanansi wapuliliwa wa jumla ile maana wasubuti wako pozembo ne maburu nkuya hao wale wabaye ya mabavu warwatije shawali hasara maskini wali hasara ukawa ndu waonesokaya ngaranzao daula ya haki harume komori wandu waonesokaya ema dhalimu ya nuna ya lawe harume komori yabo yale hasara ndanyi ukamjonela haya hai baro komori ngwanzao ya opposition yekelinu namu kawati mrujo himila udhulimifu kawati mrujo himila mwizi udhul kamali lo mwizi lesela tambaziwa harume dunia ukagulindwa yalibe mapesa harume la kafu ya kesi ya Faransa dele mrumsha hahe udhul kamali lo mwizi abon tuvungu wazali mtuvungu abelu haumsaidie haujaiwa madashafi ona embasirikali ilo iho yimrumaoni nyima katili mufti wa jumhuri ilo katili kadhi ilo katili fundali haji ilo katili hai abongo tsofu mwema fundi nam man aana ala zalimin fa huwa zalimun mithla izo yamba tindami izo ndawodo warisomesa waraba ukaya henda mri ahimilia dhalimu wa dhalimu hamandaye Munguha bahar mwe Qur'ani inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khatu'in yawe rangule majeishi uje polisi uje gendarmerie haina mru yahimilie serikali ya Osman haina mru na ke hasomo na ke kajasoma na ke mbuhu fasiri Qur'ani na ke kufasiri hadithi yekahimilia dhalimu abo dhalimu hamandaye zijajelewe hinu msubuti kweli kweli bofakiri mdadabi bojai wa Hamad Ashafi boberu bomsedie na Sumani mwambio ko mulukana msiha opareni tizamba harbe video yangu ya mwiso kaya ntumu aminini leona rijerjeri moneseni yemfanya mpazembwa abanga mdogo zembwa hizo za kubali zigezi ziyo wa Komori watije wajitamka niwambio kaya ngamjili mawe madindi yanyu hemi hono hanyu wallahi ngamumlabioni na yosi titororizi wala timenas shayu hakika haina mwana jeishi mkomori ya lo harme arda komori hesange enregistre harme zitwaza ho wa Komori hoka mpuha mijini mpuha malahoni mpuha harma mabavu ikawa ngayo na wangu walona nkili ngayo na wangu wanzi hao mwanaje ishi amsubutini wambie rawe uvawe ekisivili uzunguliao wewe fanya mnafiki no tale fitina no ndawe fitino wangu ngojulwa kwa jambao wavekaki ne marangersi ya malala hata wa mduwa weha huisango julwa kabati mji mtsona mwanaje ishi maudu bombaba wa mji maudu bono tablo wa bavu usiyojuha habago sadio mru warasuhuwa na leori kwa sao ritihuwa maudu tuka udiba hauka ema jeishi wanu wajirenda ukawa majeishi ili wafanyezo wanzao warengaze mali zao wa Komori nezemvu zao wa Komori warumbilia wa Komori ngarjo wonesa ukawa ni wanafiki madhalimu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yejawanu hawahukumu bil i'dam kati areje harme ghazwa haba la yusalliyanna al-asr illa fi bani Quraidha ima yahudi wakaya badina mtume horoje harme jihadi wa mayahudi wa watrahi waraje dingoni basi haja hawahukumu bil i'dam yabo leo yode hukuma ya hanyu ni wandu mahima leo hautrete mwana Mkomori mumrohitwa mumtibe kufuru mumprovoke yafanyezoka mumtimizi batina yarenda bahari hamba ukaya ngutabiho mwana Mkomori hadaza mumdhulumu heli mjoka hanza mumfanyeni mjoka hanza leo nyide mwambio kajorongowe
harbaju hangu ngowo mumtu hanga mprovokeo tena ili mumro hicho sikaudhani wamba we jeishi jema jeishi gojo fangezo majeshi wakaofanya shaweti jeishi wala kusina sharafu shoka uke jeishi hoka mwana jeishi yuhifadhia nsi hahe mwana jeishi yuhifadhia mwanansi wa hahe mwana jeishi yuhifadhia beramu yahe mwana jeishi yuhifadhia ardhi yahe yehufahe mipaka hensi yahe nitirekeliyo niwashenza madzi maburunku ya madzi mbeza madzi mtsona haya mtsona ubinadamu shamsomesi wa wizi na unafiki na urenda nai tabia hanyu mjebijini mwibe madziwa mviole wana tabia hanyu wizi na tabia mbi bahari nganya binduki mndu ambati yanga mtu mfuma yafe bismillah leo ya hanyu maudi hatu si wanafsi wallahi ngarjum ngarim la biaoni shawjole hasara de jukadam sediye ni maudu wode jukola hasara febure kasina hunda wabaha kasina juka hunda maudu abenge yode message naka ukusudi leo ni jeni behevan eze message ndaru hizo yani ni shukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haukaya mfikiri bese mwishia le jimbo kaondo na kaza la jimbo la lugha ya Turki ngari shukuri yao umma wa Kiislamu kamili hum Roosevelt wa Rajab Tayyip Erdogan raisi wa Jamhuri Turkia ikao ngaibu wao harma tarehe ngaibu wao paji ya nyumeni baada mahajana ya independence ya muhimu wa Jamhuri wa Republiki ya Turki 1923 leo ngasi 2023 watimizi mahajana razile Jamhuri ya Turki ya buha ngwabo paji ya nyumeni ngwadisao paji ya nyumeni naone parti ya Asayid Rajab Tayyip Erdogan ngari shukuri yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala boya jobre jeza ye majdi nezemvu za dawla al-Uthmania ikao sonti pia kama shababu sonti pia kama watani sonti pia kama Mungu sonti pia kama Islamu ngari hutajao mruhamadoi wale mengu kamili wahimi ye Europa de Marekani wahimi no waibeze voti shaha la ghaliba illa Allah hazambando Rajab Tayyip Erdogan hamba la ghaliba illa Allah abenge ngaromba Mwenyezi Mungu rihunda relation njema na sina daula hamada yinu daula wekao ngaichirumao daula wekao ngiyo na siada ngaromba Mwenyezi Mungu rihunda daula hamada yinu daula ikao wa Uislamu debera mwekao wajusa itendeye komori itendeye mwana mkomori iritanganye hebazima ha imani ya insafi na akida ya Mungu na Uislamu wa kweli riwanie yensi na mipaka ya hensi kwezi wako mwa watukufu Mwenyezi Mungu najalie ikewa bahanu mlio nganywa nono niombe Mwenyezi Mungu lebaro la sauti la saya madalinu rijiha shukra na himda wa Mwenyezi Mungu juu bo yezinu no wanduanu Mwenyezi Mungu ajowe hebariki wa fungu insha Allah Ta'ala kwezi wako mwa watukufu abumbashironi marhaba tena nimshukurieni heli jitihadi kao doma ifanya Mwenyezi Mungu jojalia riwonane harma makati ya saya tena riwonane harma barua la sauti la saya tena Mwenyezi Mungu abenze abenge hata mpakada yabo ngani mwambie nukaya marhaba garjo wasili insha Allah Ta'ala garjo nesa ye komori riwonesewa komori ukaya zambiori zendao nezembala riziwa nao zintizabure sha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala gujora nika ushinzi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala gujora asulisha harma bwana yenu raliheju jawahaju yansihatu ila harma taabu yansihatu ila harma shida insha Allah Ta'ala wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh garjoho nana harma wakati wasaya ili rihime rishukurie Mwenyezi Mungu hezenje mekao gargoziona insha Allah abenge hata mpakada yabo ngani msalimu ani msalimoni nimtoseni nimbesheleni marhaba insha Allah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.